Bismillah, yang di luar jatuhi masuk ke dalam. Ruangan masih sangat kosong. Masya Allah. Al-Fatihah wa Yasin wa Tahlil wa Tasbih wa Salatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh maju dikit ikhwan, afwan. Maju dikit. Fatihah wa Yasin wa Tahlil wa Tasbih وصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم استغفار ما تيسر من الأذكار والدعاء نهديها نقدم ثواب الذكر إلى أرواح كافة أولياء الله من غرب مشارق الأرض إلى مغربها برها برها خصوصا سادتنا ولم أهل المعلى البقية أهل زنبال الفريد أقدر أجمعين أهل حضرموت كلهم جميع خصوصا مهاجر الله من سلام صلى الله عليه مقدم محمد بن علي بعانبي سيدنا عبد الرحمن سقف جميع سادتنا علي بن كلهم أجمعين ثم إلى أرواح كافة المعالي قربنا فيها مسلم قربنا فيها مشايخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب والزمان صلوات وأهل ونجاة كلهم أجمعين خصوصا قرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم نجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيامنا في أوقاتنا ثم إلى أرواح كافة أولم أهل هذه البلد أهل فلنبان دار السلام كلهم أجمعين من سادة البل وغيره من المحبين من العلماء الصالحين خصوصا من دفن في هذا المقبرة الإمام الحبيبنا أحمد حسن الخبسي والحبيبنا عبد الرحمن محمد المنور والحبيبنا أحمد بن الكعب والحبيب عبد الله بن سلم الكعب والحبيب أحمد بحسين وآبائهم ومشايخهم ومشايخهم وطلاب تلميذين ومن هم في هذه التربة وعامة المسلمين التربة كلهم أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأماتنا أماتكم أمات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحم المسلمين أجمعين إن الله يتغشاهم برحمة رسول الجنة أن الله يدعو علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم كرامات من وفاة بالدين والآخرة نوينا يا ربنا بهذه الزيارة بهذا الجسد المبارك بما نواب آباؤنا وأصلافنا ومعلمنا ومشايخنا من سادة البال وخاصة وغيرهم بمثل هذه الزيارة أدخل نيتنا في نيتهم وأعمال في أمان وأخلاق ودافن المتكرم علينا الكريم ما تكرمت لها أولجاء أولئك يسيمون الله الباطن الذي نسيق كل صالحة جالبة لكل خير دافة كل شر أنا ولكم يوسفين وأنا وأبانا وصفنا من وزق صاحب الوقت من وزق قطب الزمن وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة
قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسله منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله الغفور الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا نحيا وعلينا إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين آمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله 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 يا الله
Ya Allah, 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 ya Allah. Nastaghfirullah al-azim wa natubu ilaih. 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 Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من قل هو الله أحد والمعوذ مجتمعنا ها هنا بسببهم أن الله القراء أهم والدينا ووالدكم خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين أما ثابكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء. واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجل عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد حتى ترضى الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وأوصل تقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما حللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا سبحان الله بحمده وما قلنا يا الله يا الله وما استغفر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المقبر مبارك وفي هذا المجلس مبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا وقرة أعيننا سر رسول الله حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آباء أخوان من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى رسالتنا أبي بكر عمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين لهم بإحسان
إلى يوم الدين. وأصبت رسول الله طاهرة عمة المؤمنين سيدنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا والحمزة العباس والحسن حسين علي زين عبد محمد الباقر جعفر صادق موسى الكاظم علي رضا علي أوريدي سيدي محمد النجيب وسيدنا عيسى النجيب وسيدنا أحمد المهاجر الله أحمد بن عيسى وبين الله سيدنا علي القاسم سيدنا محمد صابر المرباد سيدنا الأستاذ الأعظم وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم الحبيب علي عم الفقيه وسيدنا حبيب علي ولا غيره من الفقيه المقدم والحبيب علي بن علي صاحب الدرك إمام محمد مولى الدبيله سيدنا الفقيه المقدم ثاني إمام الأشراف الحبيب عبد الرحمن محمد السقاب وشاه محمد مخضار سكران أحمد سكران حبيب علي سكران حبيب عبد الله بكر حبيب بكر عدد شيخ بكر بن سالم والحبيب عقيل بن سالم والحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاش علي بن الله بارس كتب إمام الحداد وأصولهم وفروعهم كتب شيخ برق الجيلاني شيخ حمد البداوي شيخ حمد الرفاعي شيخ إبراهيم السوكي أبي حسن الشذيري وكذا الشيخ محمد البوسيدي صحب البردة حبابا شيخ السلطان الشيخ حمد التجاني شيخ سليمان الجزري محمد حبيب هربا والحبيب علي بن الله الإدوس وأصولهم وفروعهم وجد علي بن الله السقاب وأصولهم وفروعهم والحبيب عمر السقاب صافي حبيب حامد عمر حامد والحبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري مولى العرش والحبيب أحمد محمد مولى الشيخ يوسف عبد الحسني والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب أحمد عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه والحبيب أحمد بن عمر بن سمين والحبيب حسن من صالح البحر إدريس حبيب عبد الله بن الفقيه عبد الله بن حسين بن حات من طاهر وخوهن حبيب عبد الله بن حسين من طاهر والحبيب أبو بكر بن الله العطاس وأصولهم وفروعهم والحبيب علي بن حسين الحبشي والحبيب عبد الله الحبيب محمد الحبيب أحمد والحبيب علوي بن علي محمد بن حسين الحبشي والحبيب عبد القادر بن السقاب محمد بن هادي السقاب وأصولهم وفروعهم والحبيب أحمد بن محسن بن عبد الله الحدار والسنين الحبيب علي بن عبد الله بن شهاب والحبيب أحمد محمد مخضار والسنين الحبيب عبد القادر بن السقاب والحبيب محمد بن صالح مخضار والسنين الحبيب عبد الرحمن مصطفى الإدروس ومن تالم وأهلها من زنبل سادة علويين والحبيب حسين بن أبو بكر الإدروس وأصولهم وفروعهم الحبيب عبد الله بن محسن العطاس وأصولهم وفروعهم والحبيب محمد الحداد الحبيب علوي والحبيب حسين محمد الحداد وأصولهم وفروعهم والحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس وأصولهم وفروعهم والحبيب عبد القادر بن علي السقاب بن توبان وأصولهم وفروعهم والتسعة رحمة الأنفال الشيخ بن مشاكي وحبيب يحيى والحبيب علي صافي محمد بن الحبشي محمد مخضار والحبيب محمد بن حسين الإدروس والسنين الحبيب جاب السقاب الحبيب علوي بن السقاب والحبيب عبد الله الحداد والحبيب السقاب الشيخ علي ابن القطب إمام حبيب بكر محمد السقاب الحبيب علي محمد حشيم السقاب والحبيب صالح محسن الحامد وحسين بن هادي الحامد والحبيب عبد القادر بن عبد الله بن الفقيه الحبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه والسنين الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد الفقيه والحبيب محمد بن حسين بن عبود والحبيب حسن بن حرب والحبيب أحمد بن عبد الله السقاب وأصولهم وفروعهم والحبيب محمد الحداد والحبيب محسن محمد العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس والحبيب سالم بن جلم سنين الخير الحبيب علي بن الرحمن الحبشي وأصولهم وفروعهم سالم من طه سادة علويين والحبيب حسين بن عثمان الإدروس والحبيب عبد الرحمن مصطفى الإدروس والسنين الحبيب حسين بن أحمد بركبا وأصولهم وفروعهم والسنين الحبيب حامد بن عبد الرحمن السقاب وأصولهم وفروعهم والحبيب هاشم بن حسين المرخيرة وأصولهم وفروعهم من مولا شاطة والسنين الحبيب حامد بن عبد الله الحداد وأخوان الحبيب حامد وأصولهم وفروعهم والحبيب عبد الله بن سالم الكاب شيخ بن أحمد بن شهاب والحبيب أحمد بن شهاب بن أحمد بن شهاب والحبيب أحمد بن شهاب بن شهاب الحبيب عبد الله بن شهاب والحبيب حامد ومن بن شهاب وأصولهم وفروعهم وأصحاب المقام الحبيب الرامع بالله ولي قدب الحبيب أحمد بن حسن عبشي وأصولهم وفروعهم صاحب التربة الحبيب عبد الرحمن محمد منور وأصولهم وفروعهم والحبيب أحمد بن حميد الكاب شهاب حبيب البحسين والسنين الحبيب محمد بن علي بن شهاب أبو بكر والسنين الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن علي بن شهاب والحبيب أبو بكر بن محمد بن شهاب والحبيب عبد القادر بن حسين الإدروس والحبيب عبد الرحمن علي بن الرحمن النوار وأصولهم وفروعهم والحبيب علوي بن شيخ السقاب وأصولهم وفروعهم ثم إلى من اجتمعنا ها هنا بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسر رحمة والدينا والإبهاص وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عما وصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم. اللهم اجعل نور يسعى ويتلألأ بين يديهم. اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وعتقا وحجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا وعافهم.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا وإياهم والمسلم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر أسرار. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا وعليك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم
عدد كل شيء. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، وسلم تسليما كثيرا يرضى بها أن ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، وسلم تسليما كثيرا يرضى بها أن ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته، وأحب أهل بيته وعطرته، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته، وأحب أهل بيته وعطرته، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته، وأحب أهل بيته وعطرته، وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا، أيدهم بقوتنا على اليهود المعتدين. يا الله يا ربي دمر اليهود الناكسين للعهد، وارسل عذابا دائما على طغاة الظالمين. يا الله يا ربنا بالمصطفى وآله أهل الوفا، فرج بهم كروبنا وارحم جميع المسلمين. يا الله وبآلي المرتضى جد يا إلهي بالرضا، بخديجة الكبرى ارحم صغار المؤمنين، وبفاطمة بنت الرسول جد يا إلهي بالقبول، وبالحسن ثم الحسين سلكت به الظالمين. يا الله بهم يا ربنا سلكت رد حقنا، وما أضعنا من بلاد يا مجيب السائلين. آمين يا الله، آمين يا الله، آمين يا الله، آمين يا رب العالمين. تقبل الله منكم، تقبل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين، سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع، تذكر تذكير الحث على التمسك بكتاب الله
وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية السلام حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه فقنا اللهم الخير وأعنا عليه. اللهم هذا منك بك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبائب، معاشر الأساتذة، معاشر الآباء، إخوان زائرين ذاكرين الله ذكرا كثيرا رحمني رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukur ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah SWT yang kembali memberikan kita kemampuan. Allah pilih kita, Allah giring kita, Allah kumpulkan kita di kumpulan yang luar biasa penuh dengan keberkahan yang kita meyakini dengan perkumpulan kita akan mendapatkan keselamatan insyaallah dunia dan akhirat, yang mana insyaallah berkat perkumpulan ini kita pun kelak akan dikumpulkan benar-benar oleh Allah bersama mereka para aulia Allah. Antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Mudah-mudahan kita bukan cuma menyusul kematian saja, tapi menyusul mereka di tempat-tempat mereka berkumpul, dan kita pun disambut sebagaimana seperti kita malam ini datang disambut oleh mereka para aulia Allah. Malam kemarin kita duduk di Magam Datuk Agil bin Yahya, malam sebelumnya kita duduk di Kambang Koci, dan alhamdulillah semua ini Allah berikan untuk kita, terutama di Palembang ini ikhwan, kemudahan yang begitu luar biasa, kenikmatan yang luar biasa. Kita bisa dekat dengan para salihin yang mereka telah wafat, yang kita yakini mereka adalah orang-orang yang diridhai Allah dan dekat kepada Allah, termasuk yang saat ini kita duduk bersama mereka. Di sini ada Makam Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, Al-Habib Abdurrahman Muhammad Munawwar, Habib Ali bin Basin, Habib Ahmad bin Al-Alqab, Habib Musa Al-Alqab, dan banyak lagi para aulia salihin yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, tapi insyaallah mereka semua gembira dengan kehadiran kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan mereka semua memberikan pandangan kepada kita insyaallah. Asa nazarah, asa rahmah, taghsyana wa taghsyakum insyaallah. Ma'asyiral habaib rahimakumullah, mengambil keberkahan majelis kita lanjutkan sedikit pembacaan dari kitab Ayyuhal Walad yang dikarang oleh Imam Al-Qutbul Hujjah Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali sampai kita di halaman 17. Kemarin Imam Ghazali menyebutkan kepada sang murid yang menjadi sebab terciptanya kitab ini tentang ilmu atau ulama itu bagaikan tabib, bagaikan dokter, dan orang bodoh atau orang yang butuh dengan ilmu adalah bagaikan orang yang sakit. Semua ulama boleh jadi mampu mengobati, tapi tidak semua orang sakit dia harus obati. Ada juga orang yang punya kemampuan mengobati, tapi tidak semua penyakit dia mampu untuk mengobatinya. Ada yang mampu mengobati semua penyakit, tapi tidak harus dia mengobati semua penyakit. Tergantung bagaimana keadaan pasiennya. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, itu perumpamaan yang beliau ambil dan sangat cantik, lalu beliau jabarkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ulangi sedikit ikhwan dari ungkapan Imam Ghazali. Wal alim kamil la yu'aliju kulla marid bal yu'alij man yarju qabul mu'alajah was salah. Ya, dari pertengahan itu dari aliniyah wa tsaniyah an yakuna al bahthul fil khala' ahabba ilaika min an yakuna fil mala. Lalu beliau mengatakan wasma anni adhkuruka laka ha huna qaidatun wa alam anna su'al anil mushkilat arda maridul qalb ila tabib. Beliau mengatakan, dengar kata beliau, aku akan sebutkan kepadamu beberapa faedah. Pertanyaan atau muskilah, masalah-masalah itu bagaikan penyakit yang didatangkan kepada dokter. Penyakit hati, penyakit datang kepada dokter. Wal jawab lahu sa'yi li islah mardhi, dan jawaban dari pertanyaan itu seperti obat yang bisa mengobati kebodohan tadi yang merupakan dianggap penyakit kebodohan, ketidakpahaman itu seperti penyakit. Dan kita butuh menyembuhkan penyakit kita harus bertanya. Kita harus bertanya, dan yang bertanya itu yang ditanya adalah tabib, dokter. Dalam hal ini dokter adalah mereka para
ulama, sehingga mereka yang lebih paham bagaimana cara mengobati diri kita. Kadang-kadang kita dewek dengan diri kita tidak paham, tapi mereka dengan izin Allah memiliki kepahaman. Walam annal jahilina al marda qulubuhum wal ulama atibba. Ketahuilah orang-orang bodoh itu adalah orang-orang yang kadang-kadang mereka itu sakit, bahkan hati mereka yang sakit. Berpenyakit itu bukan cuma jasad, tapi penyakit di hati mereka. Wal ulama atibba, ulama itu seperti tabib, dokter. Wal alim naqis la yuhsinul mu'alajah, orang yang ilmunya setengah-setengah itu tidak bisa ngobati wong. Yang bisa ngobati yang memang menguasai ilmu. Ya mungkin kalau penyakit ringan boleh mungkin, tapi kalau penyakit khusus mungkin butuh spesialis. Tidak bisa dengan dokter umum, dokter biasa. Wal alim naqis la yuhsinul mu'alajah. Wal alim kamil, wong yang ilmunya sebagian itu tidak bisa untuk mengobati segala macam penyakit. Dan orang yang alim kamil, orang yang menguasai semua ilmu, orang yang memang pakam, menguasai spesialis segala macam, dia mampu. La yu'aliju kulla marid, tidak juga harus mengobati seluruh penyakit, walaupun sebenarnya dia mampu. Bal yu'alij man yarju qabulul mu'alajah wassalah, tapi yang mana yang diobati oleh dokter? Dokter ini mampu mengobati segala penyakit, tapi yang lebih diutamakan adalah yang memang diharapkan kesembuhannya. Kalau sudah tidak diharapkan kesembuhannya, prosesnya panjang, sementara yang sakit ini banyak, kita urus yang panjang umur dulu. Yang bakal panjang umur, yang mungkin sehat, sembuh, itu yang perlu diperhatikan lebih dahulu, ketimbang ngurusin orang yang penyakitnya sudah kita dengan ilmu kita, dengan dokter tadi paham, ini tidak bakal sembuh, cuma mempertahankan hidup ya, bahasa kita tadi. Tidak usah buang waktu panjang ngurusi orang yang seperti itu, karena ngurusi si kok ini tidak sembuh, dia bakal mati cepat, yang lain elok cepat mati kalau gara-gara kita tidak memperhatikan. Jadi pentingkan, kalau istilah kalam ulama itu taqdimul aham alal muhim, lebih yang penting dulu kita utamakan. Yang penting itu penting, tapi yang lebih penting itu lebih diutamakan. Nah di sini Imam Ghazali mengatakan wal amil kamil, seorang ulama alim yang masya Allah, walaupun dia mampu, tidak juga dia harus mengobati seluruh, kecuali man yarju qabul mu'alajah, kecuali yang memang mau untuk diobati. Karena ada manusia-manusia yang ahmak, apalagi penyakit itu muncul lewat landasan hasud, itu sulit dibaiki, sulit untuk dibetuli. Kalau orang sudah punya penyakit hasud, kalau hasud itu yang muncul kotor, yang muncul busuk, yang muncul jelek, sampai Allah nyuruh kita berlindung min syarri hasidin idza, saking buruknya hasud itu. Allah nyuruh kita berlindung kepada Allah dari keburukan orang yang hasud. Dia akan melakukan segala hal, apalagi kalau hasud ini sampai menjadi higid, dendam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Berbuat baiklah kita, tidak ada nilai bagi dia. Sedikit kesalahan kita dibesarkan oleh dia. Tidak ada sesuatu yang baik yang diterima kecuali yang buruk-buruk saja. Nah kalau ketemu orang yang seperti itu, sama dengan punya penyakit yang sulit disembuhkan, jangan inti buang waktu ngurusi dia, jangan inti buang tenaga untuk ngurusi dia. Mending inti buang waktu kita urusi orang-orang yang memang bakal sembuh, yang punya penyakit siap untuk disembuhkan dan memang bisa untuk disembuhkan. Wassalahu wa idza kanat al-illah muzminah aw aqima la taqbalu al-ilaj fa khadaka at-tabib fihi an yaqula hadha la yaqbalu al-ilaj fala tashtagil fihi bimudawatihi li'anna fihi tadhi'ul umur. Adapun orang yang punya penyakit yang bertahun-tahun, penyakit ini sudah dalam komplikasi uji kitanya, lah sudah kondisinya sudah stadium galau, lah tinggi nih, maaf istilah kita ini nunggu ajal. Daripada kita ngaku ini, kesembuhan itu masih mungkin sangat tipis. Walaupun mukjizat itu lain cerita, kalau pemberian Allah secara hukum, secara zahir, maka mending kita ngurusi orang sakit lain yang butuh pertolongan, yang masih diharapkan untuk sembuh, daripada ngurusi yang siko ini tapi buang waktu kita, buang tenaga kita, dan kesembuhan pun sangat tipis kemungkinan. Tapi yang lain kemungkinan sembuh banyak, bisa kita gunakan tenaga pikiran kita, obat-obatan tadi untuk menolong orang yang diharapkan sembuh. La taqbalul ilad fa khadaka at-tabib fihi an yaqula hadha la yaqbalul ilad fala tashtagil fihi bimudawatihi, karena janganlah kau sibukkan diri kau untuk ngobati wong yang model macam itu. Kenapa? Karena perbuatan itu li'anna fihi tadi'ul umur, cuma buang-buang waktu, buang-buang umur. Tsumma lam anna al-mardal jahli al-arba'al anwa'. Ketahuilah bahwasanya penyakit itu yang diumpamakan kebodohan adalah penyakit, ada 4 bentuknya. Pertama, man kana su'aluhu wa ahaduha yaqbalul ilaj wal baqi la yaqbalu. Dari 4 tadi siko yang bisa diobati, 3 tidak bisa diobati.
Ahaduha yaqbalul ilaj wal baqi la yaqbal. Ya, satu bisa diobati, tiga tidak. Ammal ladzi la yaqbal, beliau sebut kedulu yang tidak. Beliau sebut kedulu yang tidak pacak dia obati. Artinya tidak usahlah dia urus segini, tidak usah fokus ngurusi dia, nanti buang waktu, buang tenaga. Hasil belum tentu juga tercapai, itu ada nampak. Mending kita ngurusi yang memang bisa untuk diobati. Ammal ladzi la yaqbalul ilaj fa ahaduhuma man kana su'aluhu wal i'tiraduhu an hasadihi wa bughdhihi fa kullama tujibuhu bi ahsanil jawab wa afsahihi wa awdahihi fala yazidu lahu dhalika illa baghdan wa adawatan. A'udzubillah. Wa hasadan fa tariqu alla tastaqid bi jawabihi faqad kil. Pertama, kelompok yang tidak usah ente urusi, tidak usah ente obati jika itu penyakit ini penyakit umpamanya dari soal pertanyaan. Ya, pertanyaan itu munculnya dari orang yang bertanya dengan landasan hasud, iri, dengki. Bukan memang istirsyad, minta petunjuk, minta ilmu, minta bimbing, bukan. Dia cuma pengen melampiaskan hawa nafsunya, bertanya cuma mencari celah kesalahan kita atau keburukan kita. Begitu dia mengharap kita ini jatuh, ternyata kita tidak jatuh, tambah hawas lagi dia. Tambah dia benci lagi, tambah dengki lagi. Ketika kita mampu menjawab dengan jawaban yang benar, jawaban yang jelas, jawaban yang indah. Apalagi seandainya misalnya di forum, dia melempar ke kita pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bisa menjatuhkan kita dan dia berharap kita jatuh di depan orang banyak. Fa subhanallah, inayah pertolongan dari Allah, kita bisa jawab dengan tenang, dengan nyantai pula. Dia mancing itu biar berhawa, biar kita ni maga. Kadang-kadang dengan cara kasar dia nanya. Ternyata kita jawab dengan tenang, tidak bertele-tele, tak. Subhanallah, jawaban itu membuat orang yang hadir itu terperangah, terasa puas kalau. Oh ini, jadi kita ni lodok hatinya. Tambah, bukan dia tadi tidak jawaban jadi tambah baik. Justru dia akan tambah hasud, tambah dengki. Fala yazidu lahu dzalika illa bughdan. Maka orang seperti itu tidak ada yang dia tambah buat dia, tidak tambah ilmu, tidak tambah hidayah, tidak tambah kebenaran, bahkan dia bertambah kebencian dan permusuhan terhadap kita. Ya, dia akan cari-cari lagi celah biar kita ini dianggap bisa dikatakan salah atau bisa dijatuhkan di depan banyak. Tidak ada yang bertambah pada orang tersebut kecuali baghdan wa adawatan wa hasadan. Maka apa yang kita harus lakukan ngadepi macam ini? Tidak usah lagi dipanjang cerita, tidak usah manjangan tali kelambu jong belembang. Sudah tinggal kelah. Tinggal kelak. Ketika dia nanya lagi, kaget dulu. Aku nanya sekali lagi. Dah cukup. Dah usah manjang kecil. Kita dah usah ditanggapi. Tidak bakal dapat kebaikan. Api tambah membara. Tambah lagi kita pacak ngelunak, lembut dengan senyuman. Tambah bahawa dia. Dia berharap kita ni melok seperti dia juga. Bahawa juga, ngangkat suara juga, ngamuk juga. Tapi subhanallah kita insya Allah ketenangan. Kita bisa jawab. Tambah jadi dia. Bukan dia dapat kebaikan, ya, malah nambah dia muncul kebencian. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Fattariqu alla tashtagila bijawabihi qad faqad gil. Maka jalan yang terbaik adalah alla tashtagila bijawabihi. Jangan kau sibuk ke diri kau untuk menjawab pertanyaan orang yang seperti itu. Walaupun kita tahu jawabannya, walaupun kita bisa menjelaskan dengan sedetil-detilnya, tidak usah buang waktu. Kenapa? Tidak bakal diterimanya. Tidak bakal diterimanya. Ya, macam maaf ketika kita duduk dengan orang-orang yang memang sudah ahmak, seperti sifat-sifat sebagian orang-orang salafi wahabi. Begitu kita cari ke dalil tentang tawasul, tentang apa, tentang karamah, oh itu nabi jadi ya. Pas kita ambil contoh sahabat, itu sahabat lain lagi jadi ya. Kita contoh para tabiin, oh itu tabiin sahabat, macam-macam. Ya, kita ambil contoh karamah itu ada dalam Al-Quran, itu kan zaman dulu. Tak pernah diterima. Ya, memang hatinya sudah tidak mau menerima kebaikan. Jadi daripada capek buang waktu, mending kita tinggalkan orang-orang seperti itu. Ya, mending kita ngurusi urusan dunia kita yang mubah ketimbang duduk sama orang seperti itu, walaupun judulnya agama tapi malah merusak hati dan pikiran kita. Apalagi maaf kan, seperti yang sudah pernah kami sampaikan, seandainya orang itu lebih tua dari kita. Kalau kita terpancing dikit, orang akan melihat kita yang muda ini kurang ajar sama orang tua. Jadi mending golu salama, tinggalkan. Sebagaimana dikatakan oleh penyair, kullul adawati gatur jazalatuha illa adawata man adaka an hasad. Setiap penyakit itu bisa diobati. Setiap permusuhan itu bisa saja diselesaikan kecuali kalau muncul yang penyakit permusuhan itu lewat sebab hasud. Kalau sudah hasud menjadi sebab, sulit ikhwan.
dijelas kelah, dilogos kelah, tetap dia dah galak. Tapinya masih ada tapi. Masih ada tapinya. Fayam bagi an tu'rida anhu wa tatrukahu ma'a mardihi, maka hendaklah engkau tinggalkan orang seperti itu. Biarlah dalam sakit itu dia, tidak usah diobati. Tidak usah nanti capek-capek buang tenaga, buang pikiran untuk ngeluruskan uang macam itu. Hatinya sudah terkunci. Ya, orang seperti itu kita pacak baca. Bahkan subhanallah orang awam pun bisa lihat, oh ini pertanyaan ini muncul lewat hasud. Nanya yang nyelekit hidung Palembang. Kadang-kadang nanya yang sifatnya nyelekit. Dia tahu kadang-kadang sudah, tapi sengaja ditanyakannya kepada kita. Biar kita nyawab dengan jawaban yang salah atau kita terpancing. Menghadapi macam ini, tinggalkan lebih afdal. Tinggalkan. Alafu anak ada gawi yang Palembang. Ada Palembang anak ada gawi. Kaget dulu, tidak anak ada gawi. Apa nak tidur aku? Anak nak tidur. Anak nak ngejuk kucing makan, lupa di rumah ngejuk kucing makan. Lebih afdal pada ngajak orang seperti itu kelakar. Fayan bagi antu'rida anhu, sebaiknya engkau tinggalkan mereka, berpaling dari wa tatrukahu ma'al mardihi. Qala Allah Ta'ala, karena Allah sendiri telah membimbing kita. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa hayatad dunya. Maka berpalinglah engkau dari orang-orang yang jauh dari ingat kepada Allah. Mereka tak ingat sama Allah, tak berzikir pada Allah, dan mereka cuma hawa nafsu, tujuannya untuk ngejar dunia. Wal hasud bi kulli ma yaqulu wa yaf'alu yugidun nar fi zar'in amalih, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wong yang hasud itu ikhwan rahimakumullah, naudzubillah min dzalik, ya, itu dari kecil akan membesar seperti api. Kalau kita hadapi bukan jadi kebaikan, bukan pidam, tambah besar api itu. Kama qala Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan satu perumpamaan yang cantik buat kita, ikhwan. Ya Allah, ya Rabbi, kita berlindung pada Allah dari penyakit hasud, ikhwan. Minta tolong sama Allah diselamatkan penyakit hasud ini. Na'udzubillah min dzalik. Al-hasad ya'kulul hasana kama ta'kulun nar, hatab, kata Rasulullah. Sebelumnya hadis ini ada ungkapan wa iyyaka wal hasada, kata Rasulullah. Ya, hadis yang lebih sempurnanya, lebih lengkapnya ada ungkapan iyyaka wal hasada. Wanti-wanti Nabi, hati-hati kau dari penyakit hasud. Hati-hati, iya kawal hasada. Hati-hati kamu dari penyakit hasud, kata Rasulullah. Innal hasada, sesungguhnya hasud itu ya'kul hasanat, memakan kebaikan, kama ta'kulun nar, hatab, seperti api yang makan kayu bakar, bukan kertas. Kalau kertas serp habis langsung. Kalau ya api itu makan kayu bakar pelan-pelan. Nah, bergogot mungkin butuh waktu sejam baru habis. Tanpa disadari, hal itu akan muncul. Dan ngerembet terus. Kalau kayu bakar seperti itu, ngerembet, totonya habis. Ini kalau sudah hasud, ya alhamdulillah min dzalik. Ya, hasud ini dalam lini kehidupan dunia akhirat ada, ikhwan. Pedagang sama pedagang, pengusaha sama pengusaha. Maaf, kadang-kadang ya wongnya berjalan di dalam medan dakwah juga kadang-kadang muncul penyakit seperti ini. Makanya kita berlindung kepada Allah. Dan penyakit pertama Bani Adam, maksiat pertama Bani Adam adalah hasud. Kalau maksiat pertama makhluk Allah suruhnya kibir, yang dilakukannya oleh iblis. Tapi penyakit yang pertama dilakukan Bani Adam adalah hasud. Al-hasad la yasud. Ya, orang yang punya penyakit hasud itu jangan dijadikan pemimpin. Rusak sekaset gitu. Dia akan melakukan pemimpinan itu dengan hasudnya, dengan hawa nafsunya, dengan segala hal-hal yang buruk. Jangan dipilih. Kalau orang yang hasud juga jangan ditambah hasud. Ya, kesian. Kalau sudah kita tahu dia hasud, jangan tambah hasud. Dengan apa kita nampakkan kenikmatan kita. Hati-hati ikhwan rahimakumullah, likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap orang punya nikmat tuh pasti ada yang hasud. Makanya kita jangan suka menampakkan kenikmatan, walaupun tahaddatsan li nikmatu sunnah. Menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepada kita boleh, tapi jingok kepada siapa kita. Ya. Kadang-kadang ente mimpi indah, ente mimpi kiai fulan, mimpi ustaz fulan, mimpi waliullah fulan. Ente nak cerita boleh. Ya. Tapi kepada siapa ente cerita jingok dulu. Ada wong yang melok dengar pas sudah pisah sama kita, pas kita cerita, alhamdulillah semana-mana balik dari ziarah mimpi Habib Maklim nong. Oh, masya Allah ni anak mana. Kawan kita ni tak demen. Baru mimpi wali, belum mimpi Nabi. Baru mimpi wali, belum mimpi Nabi jadi. Tak senang dia. Kalau yang senang cina, masya Allah, tabarakallah, ya Allah, pengen aku juga. Ya, kepengen. Tapi kalau hasud, dah. Mimpilah kita Nabi, bagus sekali mimpi Nabi. Tetap berkorek tetap dia. Na'udzubillah min dzalik.
Nah, hati-hati. Kenapa Rasulullah mengatakan hasad yakulul hasanat kama takulun narul khatab. Ini contoh ikhwan, ya. Kita ambil contoh antara pedagang dengan pedagang. Ketika tidak ada rasa hasud, nikmat hidup itu. Banyak cara orang pasar, minta kamu pasar ke sini. Kadang-kadang ketika kita berdagang, orang sebelah ini kantong habis, minta sama kita tunjuk. Kadang-kadang sebal kita tunjuk. Dia bos kita, ya, dia jijul, ngomong sama anak buahnya, coba toko Haji Ujang, cash kita habis, minjem dulu. Anak buah Haji Jul tadi ke Haji Ujang, ngapu? Pacar minjem kantong, ngapu? Kantong kamu habis, oh mbak, oh saya minjem, mbak, masya Allah. Ketika kata hasud, mbak. Besok subhanallah, habis lagi si Ujang ini kantong. Pas terjingok oleh Haji Jul tadi, langganan dia pindah ke Haji Ujang. Mulai intik mulai dari toko, kami dia sepi. Yang lebih menyakitkan itu subhanallah, wong yang memang tidak paham dengan pemberian Allah. Wong hasud itu ya kawan, seakan-akan dia mengatakan Allah tuh salah ngenjuk, Allah tuh salah ngatur. Dia tidak demen dengan apa yang sudah diatur Allah. Begitu nyingok lagi, biasa duduk nyantai. Haji Ujang nyantai, tidak pula lah dia duduk di kasih. Nyingok toko Haji Jul pula, tak pernah dia nyingok apa ada toko Haji Jul tadi. Pas mulai terjingok ada langganan dia lagi ke sebelah, tidak betah sudah duduk di kasih gitu. Pengen nyingok, pas nyingok toko sebelah, no kami Haji si Ujang, ya, Haji si Jul tokonya kami, kita nih sepi. Mulai ada rasa, tidak nyaman, belum tidak senang, belum tidak nyaman. Wah, nolak kantong habis lagi hamba Allah. Haji Ujang nih habis lagi kantong. Nyuruh anak buahnya, no kamu nih cobalah beli banyak. Iya bos, lupa bos. Ya sudah coba minjem lagi sama Haji Jul. Minjem lagi. Kemarin tak kalah dipinjam, sudah minjem gitu. Pas datang lagi kepada Haji Jul dari anak buah Haji Ujang. Mengaji, ngapo? Kantong lagi apa? Lain sudah narik, kantong lagi apa? Iyo, kami kehabisan kantong. Kamu nih lain kali itu siap ke kalau berdagang tuh. Beda sudah bahasanya. Kalau kemarin, mbak, minjem tak dong, mbak lah. Sudah lain kali kamu tuh berdagang tuh siap ke kantong. Dah. Pas besoknya tambah kami lagi, mulai ada rasa hasud. Ya, mulai ada rasa hasud. Apalagi tambah lagi langganan dia pindah pula ke situ. 2, 3 kejadian lagi, mbak lah kata kelas sama, bukan kantong. Duit ratusan pagi butuh lo belanja. Kati sosokan nak nukar ado di laci ini duit kecil ado. Begitu anak buah si Ujang datang ke Haji Jul tadi mengaji, alah mengaji ngapo kesek lagi apa dak dong mengaji ini no aduh dak nukar duit. Woi kamu nih pedagang tuh bener siap ke duit tuh dia nggak laci ado datang atik aku juga lagi atik duit pagi-pagi nih padahal ado. Mulai bukan muncul lagi, mulai bohong, mulai itu sampai akhirnya suudzon. Jangan-jangan mau sebelah ini berkemat, mulai. Jangan-jangan mau sebelah ini berkemat. Pas sampai tadi cuma zon bae. Besok pagi kebetulan pas dia muka toko, kebetulan bae ada banyu depan toko dia. Nah caknya ninian, toko kecil disiram, wow, mulai penyakit. Saudara Rasulullah macam-macam takulul hasanat, hilang kebaikan kita, bahkan muncul sampainya suudzon, sampainya benci, sampainya tidak berteguran, sampai bahkan ketika Haji yang sebelah tadi itu nagok barang ngembet dikit ke toko dia marah langsung, mulai ada musuhan, mulai ada kebencian, mulai ada suudzon, bahkan sampai naudzubillah puncaknya dia yang marah idukun. Sampai itu karena ada hasud tadi, tidak pernah dia ikhlas menerima ketentuan Allah, padahal Allah yang membagi sesuatu rezeki. Nah kita yang punya nikmat ikhwan jangan suka nunjukkan, ngambokkan. Kita ini kadang-kadang ada nikmat apa bercerita, anak kami alhamdulillah yang mondok di sana naik kelas loncat dia langsung. Ya kalau ketemu yang senang hati alhamdulillah, bang loncat belum jadi juara 1. Aduh hasud tadi. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Al-Faqir, Anda mungkin kantor sekarang Anda tidak kata hasud sama siapapun. Tapi kadang-kadang hasud itu sudah tersembunyi ikhwan. Hasud itu tersembunyi. Kalau orang nanya, "Ente ini hasud tak sama Ustaz fulan Ustaz?" "Oh, emang non hasud, kita sama-sama berdakwah. Sama-sama mencari doa Allah." Jadi gitu. Ya. Pas kebetulan subhanallah ikhwan.
Ada suatu momen besar lah, misal baik ya. Anak murid Abu Yanagib ini banyak di Palembang. Abu Yanagib kebetulan nak umroh, nak ngajak salah sikok daripada murid beliau. Setiap kami ini berharap kalau be anak, subhanallah. Pas ternyata diputuskan bukan anak, tapi Ustaz Usin yang dipilih misalnya be. Wallahi ikhwan, kalau anak tidak melok senang baca ada bibit hasud di hati anak. Ketika Husin yang dipilih oleh Abu Yanagib untuk diajak pergi, anak tidak melok senang baca ada bibit hasud di hati anak. Cuma terpendam. Tak mengucapkan Masya Allah sin beruntung dan sin coba lah pengen jawab Allah sin pokoknya inti jangan lupa doa. Wah kalau senang cinta tu lain. Tidak ada melok senang. Nah, tidak melok senang itu sudah bibit hasud ikhwan. Subhanallah. Pas terkabar Abu Yanagib tak jadi berangkat. Tak jadi berangkat Husin plong lega hati. Sudah. Hasud kau ni pasti sudah. Adanya hasud di hati kau ni. Cuma tak terungkap dengan ucapan. Kadang-kadang orang hasud sampai terucap, tersikap, muncul dengan sikap dengan ucapan. Yang macam ini ada. Ketika ada majlis fulan, ada ke maulid. Ya. Ketika kita dengar majlis itu sukses dengan acaranya, dengan umat yang hadir itu, dengan ceramahnya, tidak melok senang gitu. Hati-hati. Begitu dengar, iyo acara tu, oi panitianya sausnya siap ke mana hujan, katik kausi, katik apa. Dengar ada kekurangan, ada musibah yang merupakan aib dari majlis, tidak ada rasa pilu sedih. Ya Allah, melok sedih. Seakan-akan itu memang bagian aku. Kan Rasulullah mengatakan seperti itu. Mukmin itu bagaikan jasad satu jasad. Tapi ketika dengar si fulan, ustaz fulan, majlis fulan, madrasah fulan, masjid fulan, musala fulan, ngada ke acara, ada insiden, ada keburukan, tidak melok sedih, bakal senang-senang baik, kita tenang-tenang baik. Nyukur tidak, tapi tenang baik, nyaman baik. Tidak ikut pilu, ikut sedih. Ya Allah, sampai terjadi macam itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah mengimun niat mereka. Kita besarkan hati kawan kita, tidak biasa baik. Ketika sukses, tidak melok senang. Ketika orang ada gagal, tidak melok sedih. Ada bibit hasud di situ ikhwan. Ya na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau kita orang itu dapat senang, dapat kenikmatan, kita melok senang, maka insya Allah itu bukti kita tidak ada rasa hasud. Ketika dia mengalami suatu kemusibahan, suatu kekurangan, kegagalan, kita melok sedih. Ya, melok sedih. Ucin tadi jadi berangkat. Ngapa Abu Yanagib tak jadi berangkat? Kebetulan beliau ada kawan yang nak berangkat, jadi Husin tak jadi berangkat. Ya Allah, Husin tenang Husin, insya Allah Allah tunjuk kau kesempatan lain kali insya Allah. Di waktu yang lebih berkah insya Allah kau sabar berniat kalau nyampe. Dibesarkannya hati kawan tadi. Ya. Nah, salah satu cara ikhwan untuk menghilangkan hasud ini yang paling mujarrab, paksa ke diri inti muji wong itu. Paksa ke diri inti mendoakan orang itu. Ini paling mujarrab untuk menghilangkan rasa hasud. Ketika ada wong kita, adalah namanya manusia. Cak kurang tadilah ya untuk tahu inti ada hasud tidak. Ketika dia dapat kemuliaan, kelebihan, kita melok senang apa tidak. Ketika tidak melok senang, hati-hati, berarti bibit hasud itu ada. Ketika orang itu datang suatu musibah jatuh atau adalah suatu keburukan yang terjadi pada dia, misalnya ceramah tadi salah ucap, salah ayat atau apalah sifatnya, lalu kita senang, tidak melok sedih atau nganteng beh, sedih tidak senang tidak, itu ada hasud. Apalagi kalau kita lega, senang, kesimpulan tadi. Nah, kalau kita pengen menghilangkan hasud sama kesimpulan tadi, caranya pujilah wong itu depan wong lain. Paksa ke dia untuk memuji dia. Oh itu Masya Allah memang. Ketika Ustaz Fulan dipuji, oh Masya Allah Ustaz semalam tuh Ustaz Fulan waktu ceramah di masjid kami nangis galau. Masya Allah, inti baru tahu, anak dari dulu tahu Ustaz itu Masya Allah memang dari dulu sudah lempeng wongnya, istiqomah, ikhlas, pantas be kalau itu ceramah macam itu semalam dipuji. Kan kalau tidak diam be. Iya semalam ya, masjid apa? Tak perlu ngerespon dia kejadian dong nangis kalau apa. Tapi kalau yang nah, kadang-kadang juga ya kawan, bentuknya macam-macam ya. Misal ini Ustaz Isam, Ustaz Ali, Ustaz Suki ini alhamdulillah ya pernah jadi murid kami ya. Masya Allah, salah si Habib ini misalnya Isam masuk suatu daerah dakwanya hebat, anak masuk itu tak pernah masuk, tak pernah diterima uang, janganlah pokoknya muka majlis sudah pernah sukses. Beliau masuk daerah itu sukses. Ada orang cerita sama anak, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, semenjak Ustaz 3 tahun lewat tidak ada muka majlis lagi, sekarang majlis satu lagi di kampung kami. Kami Ustaz, Masya Allah, sedapnya Ustaz Tulmanan. Siapa namanya? Ustaz Hisham bin Abdul Basin. Oh, murid anak itu. Langsung ada campak ke murid anak itu. Tidak mengatakan dengan kalimat itu, oh itu Masya Allah itu, sohib anak itu.
Sama-sama dirubat dulu. Tidak bohong, memang sama-sama dirubat dulu. Anak ngajak dia belajar. Tidak galak ngomong macam itu. Apalagi kalau bukan murid, kebetulan misalnya kakak kelas sama adik kelas. Langsung nih ketika orang itu diangkat dengan kesuksesan dakwanya, dengan kesuksesan ceramahnya, dia punya umat punya pesantren, di mana dibuka orang cerita dia. Oh, si anu, kenal anak itu adik kelas anak dulu. Anak-anak lulus dia mau masuk. Tak galak ngaku yang itu punya usaha aja. Oh, masya Allah, itu sama-sama dengan anak pondok. Padahal jauh, budak itu kelas 1, kita kelas 9 sudah. Tapi kita mengatakan, oh itu sahib anak sama-sama dari akhirat dulu. Masya Allah, memang budak itu dari dulu lah kejingoan. Memang dari dulu lah kejingoan. Ada di pondok kejingoan. Ya, tidak mau mengungkapkan kelebihan, tapi langsung, oh iya, si fulan, iya, itu adik kelas anak dulu. Anak lah sudah nak lulus baru masuk dia tuh. Ya alhamdulillah lulus dulu galak juga melanggar gitu. No, muka aib pula maka. Kalau yang masya Allah, tidak ada hasud hewan, nengar ada orang dapat kelebihan, masya Allah. Macam tadi, lillahi ta'ala, oh itu masya Allah, sohib anak, sohib anak kata. Padahal pernah jadi adik kelas, bahkan pernah jadi murid. Oh itu sohib anak, memang masya Allah dari mondok dulu sudah lempeng. Katik yang macam dia itu masya Allah itu memang wajah kalau dia balik dari dulu sudah memang masya Allah itu. Dipujinya, tidak langsung nyampakkan dia. Oh itu adik kelas anak, karena sudah ada tujuan mengatakan itu adik kelas anak. Oh itu masih murid anak. Ya, tidak mau kita ngangkat. Akui kelebihan orang tadi itu. Paksa ke diri kita untuk memuji dia, ikhwan. Itu paling mujarab. Dakwah paling mujarab, puji dia. Dan paksa ke diri kita malam ini berdoa untuk dia. Itu yang paling cepat Allah cabut rasa hasad dengki. Doakan, ya Allah si fulan besok nak ceramah di langgar tempat kampung kami, ya Allah bagus ke ceramahnya, bukakan hati manusia. Kita ni pengen ceramah tapi kesempatan je kau dia misalnya ada rasa hasud, rasa jengkel. Bahkan kadang-kadang kita memboikot gara-gara kita tak diinjuk ceramah, tak datang kita. Ya. Orang itu malah mendoakan malam ini, ya Allah mudah-mudahan Ustaz Husain besok ceramah, ya Allah unjuklah ceramahnya bagus, berkat, tiwang terbuka nengegalau. Mudah-mudahan jadi sumber hidayah, sumber kebaikan, didoakannya. Walaupun dia sebenarnya ada penyakit hasud. Wallah dengan seperti itu ikhwan, hilang penyakit hasud tadi. Nah, sama pedagang juga sama, wong ngaji jabatan juga sama. Artinya kita harus memaksakan hawa nafsu kita lawan dengan apa? Puji wong tadi itu. Pujilah. Ya. Jangan puji yang tidak ada pada dia, puji yang memang ada sama dia. Puji. Sebutkan kebaikan dia. Walaupun hati kecil kita ini masih ada, insyaallah itu akan hilang. Dibersihkan Allah. Kedua, doa ke dia. Doa ke dia. Kita mungkin belum mampu nak datang, duduk di belakang jadi murid. Minimal belajar bertahap seperti itu, ikhwan. Ya, bertahap seperti itu. Di antara juga memberi hadiah, nitip salam, minta doa. Tunjukkan kerendahan diri terhadap orang seperti itu. Insyaallah hasud itu akan hilang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka wal hasada, annal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun nar hatab. Wa tsani an takuna 'illatan minal hamaqah wa huwa aidan la yaqbalu al-ilaj kama qala Isa alaihi salam, inni ma ajaztu an ihya'il mauta wa qad ajaztu an mu'alajil ahmaq. Masyaallah. Penyakit yang kedua penyakit ahmak. Ini bahasa Palembang ahmak. Sebenarnya itu bahasa Arab ya. Nabi menggunakan kalimat itu ahmak. Kita tahu ahmak tuh. Bengak, tekak pula. Penyakit paling sering mengobati penyakit ahmak. Lah dinjuk tahu ini salah bukan macam itu. Ai, aduh inilah benar. Tetap nak cara dia itulah. Tekak bantah cerita. Ahmak. Ats-tsani an takuna illatan minal hamagah, yaitu orang yang punya penyakit ahmak itu sulit. Kalau ketemu ahmak tak usah lagi ngurusi dia. Cari orang lain yang pacak dia tu yang nurut, yang diarahkan, mau diberikan bimbingan, itu lebih afdal daripada ngadap pengusukin urat kita kenceng, suara kita serak, pikiran kita runyam, dak kati hasil. Wong ahmak. Wa tsani an takuna illatan minal hamagah wa huwa aidan la yaqbalu ilaj. Itu juga tak bisa nerima pengobatan, tidak bisa nerima nasihat, tidak bisa. Moga kita jelaskan, kita tunjuk contoh, tetap dia nak dia itulah. Dah tinggalkanlah. Sampai dikatakan Sayyidina Isa alaihissalam, Nabi Allah Isa alaihissalam pernah mengatakan, ini dari zaman Nabi ke Nabi penyakit ini. Inni ma'ajaztu an ihya'il mauta. Salah satu mukjizat Nabi Allah Isa yang terkenal bisa menghidupkan orang mati. Ya, itu pun mukjizat Rasulullah. Bahkan Nabi Muhammad SAW lebih hebat dari Nabi Allah Isa. Kalau Nabi Allah Isa menghidupkan orang mati, Nabi Muhammad SAW menghidupkan orang mati juga pernah secara utuh. Tapi Nabi Muhammad pernah menghidupkan potongan daging yang notabene dia bukan jasad utuh, tapi potongan daging bisa hidup dan berbicara kepada
Rasulullah SAW. Kalau menghidupkan orang mati, Nabiullah Muhammad menghidupkan orang mati. Cuma yang masyhur disebutkan dalam Al-Quran, mukjizat Nabiullah Isa adalah menghidupkan orang mati. Bahkan aulia di Palembang ada yang menghidupkan orang mati, ikhwan. Ada orang habaib kita, Habib Husain Al-Kab. Mungkin makamnya di sinilah nak kira. Itu menghidupkan orang mati, bisa. Nah, Nabiullah Isa alaihissalam pernah mengatakan, inni ma'ajaztu an ihya'il mauta. Aku tidak ngerasa berat, sulit atau susah untuk menghidupkan orang mati. Karena itu memang pemberian Allah kepada beliau bisa menghidupkan orang mati. Tapi waqad ajaztu, tapi aku tidak mampu untuk menghidupi orang yang mengobati orang yang punya penyakit ahmak. Menghidupkan orang mati lebih gampang buat aku ketimbang menyembuhkan orang yang punya penyakit ahmak. Tekak bantah. Dah dinjuk tahu, tapi ini kan tak tahu macam tadi nah. Ya, dah dinjuk tahu gitu. Ini kan ada dalam Quran, itu kan zaman Nabi dulu. Kita tunjuk tahu mukjizat itu ada. Ya. Pas kita tunjuk ini ada zaman Rasulullah tawasul, yaitu kan Nabi. Kita ceritakan kalau sahabat juga tabiin tawasul ngambil berkah sahabat, tabarukan ada, itu kan sahabat. Terus dia tak pernah nerima. Sampailah pun tak baca. Nah, ahmak seperti itu tinggal kala. Wa dzalika rajulun yashtaghilu bi talabil ilm zamanan qalilan wa yata'allam syai'an min al-ilm al-aqli wa syar'i fa yas'alu wa yatar min hamagati al-alim al-kabir alladhi madha umruhu fil ulum al-aqliyah wa syar'iyyah. Ini contoh seperti apa? Dicontohkan salah satu bentuk ahmak itu kata beliau, wong yang baru ilmunya cetek, belajar ilmu-ilmu dasar tapi nanya tentang perkara yang tinggi-tinggi. Ya, nanya tentang perkara yang tinggi yang besar kepada wong yang alim besar. Baru belajar bab tasawuf, baru nyentuh sedikit, lainnya sudah tentang masalah alam ruh, alam malakut segala macam. Orang macam itu jelaskan tak bakal paham. Sama mungkin pernah kami gambarkan sama ikhwan, maaf ya, kita ambil sekadar contoh pemisalan baik. Ya, seorang tukang beca yang dia cuma tahu mesin motor beca itulah. Ketemu sama pilot, nanya mak mana cara ngidupkan pesawat terbang, mesinnya mak mana, bahan bakarnya mak mana. Nak dijelaskan apa tidak? Tak usah bang waktu. Tak nyambung jong Palembang. Tidaknya nyambung. Bukan levelan dia. Macam budak baru belajar, mengenal bab fikih baru belajar dasar. Nanya khilaf antara arba madhab. Tak usah dijelaskan. Buang waktu. Buang waktu. Ahmak orang macam itu. Nanya yang bukan levelan dia untuk bertanya. Itu contoh salah satu bentuk ahmak kata beliau. Seperti di sini contohkan, wadzalika rajulun istaghal bi talab ilm, ada orang untuk ilmu zamanan qalilan, baru sebentar belajar tadi, wa ta'lam syai'an min al-ilm al-aqli wa syar'i, baru sedikit belajar tentang ilmu akli, ilmu syar'i, tapi bertanya wa yas'alu wa ya'taridu min hamaqatihi, lalu dia datang kepada orang alim kabir alladzi madha amruhu, yang sudah berpuluh-puluh tahun belajar dakwah menguasai ilmu yang tinggi-tinggi, lalu bertanya tentang perkara yang tinggi. Dia ni baru nak mulai belajar bab wudu, nanya langsung mak mana menurut mazhab Maliki, mazhab Ahmad, mazhab Hambali, mazhab, langsung nanya 4 mazhab. Bab wudu belum hafal, pembatal wudu tak tahu. Nak dilayani tak usah. Ya, orang seperti ini ahmak. Wa hadzal ahmak la ya'lamu wa yadhunnu anna ma ushkila alaihi huwa aidan mushkila 'alal 'alim kabir. Dia pikir pertanyaan ini yang membuat dia masalah besar, mungkin tak pacak juga dijawab oleh wong alim tadi. Fa idza lam ya'lam hadzal qadar yakunu su'aluhu min al-hamaga fa yanbaghi an la tastagib jawabi wallahu a'lam bis. Sebab yang seperti itu jangan kau buang waktu mengurusi pertanyaan mereka yang belum mencapai magamnya. Ya seperti kita kadang-kadang, maaf ikhwan. Ya, kita yang baru cetek, baru belajar ya baru kenal sedikit kulit luar, belum kulit tentang tasawuf. Langsung nak nanya tentang hal-hal yang tinggi-tinggi, tentang ilmu-ilmu tauhid, tentang hakikat, ma'rifat. Uduk lagi belum lulus. Nak dijawab, ente paham makrifat, ente paham tentang hakikat, tak usah buang waktu nyelesain ngomong itu. Ya, yang kita khawatirkan bukan cuma tidak paham, mengingkari kaget. Nah, kalau mengingkari bahaya. Itu lebih bahaya. Wallahu a'lam bis-shawab. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, bidzikrillah. Mungkin untuk pertemuan malam ini kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Allah meridai perkumpulan kita, Allah berkahi perkumpulan ini, dan Allah pertemukan kita lagi insyaallah bulan depan. Masih ada 1 kali pertemuan kita sebelum masuk bulan Maulid insyaallah taala di bulan Safar insyaallah taala. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimakumullah. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah berkhidmat untuk menyukseskan acara ziarah kita malam hari ini.
Dan kami juga mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada ikhwan yang datang, para habaib, para asatidz utama untuk acara kita malam hari ini. Mudah-mudahan berkah dari perkumpulan ini Allah berikan kemanfaatan untuk seluruh umat Rasulullah SAW. Bukan cuma kita yang hadir, khususnya Palembang mendapatkan keberkahan, mendapatkan pandangan khusus dari Allah berkat mereka para aulia Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Mungkin saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan Allah meridai. Jatri bikin halakoh, satu halakoh 4 orang sambil kita baca qasidah Ya Allah lana bil Qubul. Kalau ada cucian tangan boleh masuk duluan. Allahu Allahu Ya Allah lana bil Qubul. Ya Rabbi salli ala al-Mukhtar Taha Rasul. Allahu Allahu Ya Allah lana Qabul. Ya Rabbi salli ala al-Mukhtar Taha Rasul. Ala fina baba maula طرحنا الحمول راجين منه المواهب والرضا والقبول. يا فار يا خير معطي هب لنا كل رسول واختم لنا من قبيل حسنا نهار الكفول. وهب لنا الكروب النجوى اللقاء والوصول. عسى نشاهدك في مرآة طه رسول. يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإن تحت بابك نزول. الله يا الله لنا بالقبول. يا ربي صلي مختار ضاها رسول. ضيفا بابك ولسنا عنه يا الله نحول. وظننا فيك وافر والأمل فيه طول. وفي نحور الأعادي بك إليه نصول. في شهر رمضان قمنا بالحياة والذبول. نبغى كرامة بها تزكو جميع العقول. نسألك على صدق في سبل الرجال الفحول. سبل التقى والهداية لا سبيل الفضول. يا الله طلبناك يا من ليس ملكه يزول. ثم الصلاة المختار طه الرسول. والآل والصحب ما داعي رجع بالقبول. الله الله يا الله لنا بالقبول. يا ربي صل على المختار طه الرسول. فاتح بالقبول وتمنى صلى الله حضرة رسول الله رسول محمد صلى الله عليه وسلم الفتوح والمنه ورسوله صالح وتمنى سن الله تقبل منكم جميع. هذه الزيارة نرجع هذه الزيارة مقبولة ومعجل بالبشارة والإشارة. إن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا. زقنا التقوى والاستقامة. زقنا